Uvođenje tramvaja, modernizacija Beograda. 1. oktobra 1892. godine na relaciji Slavija-Kalemegdan krenuo je prvi tramvaj sa konjskom zapregom, a beogradska opština organizovala je tim povodom veliku svečanost. Ispred zgrade opštine postavljena su 2 vagona u koja su ušli predsjednik opštine Milovan Marinković, članovi opštinske uprave, odbornici i činovnici. Vagoni su tačno u 11 sati krenuli prema građanima koji su čekali na Terazijama, gde je mitropolit Mihajlo osveštao prvi tramvaj. Put od Slavije do Kalemegdana trajao je 18 minuta, a duž trase bilo je nekoliko hiljada ljudi koji su želeli da vide varoški voz. Tramvaj su vukla 2 konja, koji su se smenjivali na svaka 2 sata, a u jednim kolima bilo je 16 mesta za sedenje i isto toliko za stajanje. Stanica, osim početne i završne, nije bilo i putnici su sami zaustavljali tramvaj i ulazili i izlazili po želji. Beograd je u to vreme iz orijentalne varoši postajao evropski grad. Kako je to izgledalo, opisao je francuski istoričar Albert Mallet. Kuće su niske, sa isturenim baštama, zagrađenim iskrivljenim tarabama, a kraj njih visoke palate. Na uglovima kafanice orijentalskog tipa, musave i dimljive. Iz njih se razležu sevdalinke i širi miris rakije i roštilja, a u pozorištu se daje evropska predstava čisto parijskog komada Gospođa sa kamelijama od Aleksandra Dime. Samo godinu dana pre uvođenja tramvaja, beogradska opština je donela odluku o uvođenju električnog osvetljenja. Zapisnici sa sednica opštinskog odbora pokazuju da se vodila teška borba između zastupnika javne rasvete na gas i onih koji su bili napredniji pa su želeli rasvetu na struju. Bilo je i onih koji su bili protiv uvođenja javne rasvete, doduše u Narodnoj skupštini, gde je jedan poslanik na sednici rekao da pošten svet noću spava, a bagra neka lomi noge. Ipak, Beograd je uz tešku muku doneo odluku o uvođenju električne rasvete i posao je poveren Periklesu Ciklosu, Grku iz Milana, koji je u ime svog srpsko-francuskog društva dobio koncesiju na javnu rasvetu u srpskoj prestonici. Odmah potom, sa istom kompanijom, beogradska opština zaključuje ugovor o izgradnji varoške železnice u dužini od 21 km. Pored već pomenute prve linije, druga linija je spajala Slaviju sa železničkom stanicom i pristaništem, treća linija je vodila od Terazija do Novog groblja, a potom je građena i pruga za Topčider. Konji su bili smešteni u tramvajskom depou, koji se tada nazivao Tramvajske štale, izgrađenom na Carigradskom drumu, današnjem bulevaru Kralja Aleksandra. Već 5. juna 1894. godine pušten je prvi električni tramvaj na Topčiderskoj pruzi. Zbog velike nizbrdice u ulici Miloša Velikog, tramvaji su ispadali iz šina, pa su se Beograđani bunili, ali su ih opštinske vlasti umirivale da nema nikakve opasnosti, jer su tramvajska kola teška i odmah stanu. Iste godine, zbog prvog štrajka tramvajskih radnika, varoška železnica je stala na par dana. Razlog pobune zaposlenih bio je taj što je uprava tramvajskog društva želela da im ukine jedina 2 dana odmora koji su imali u mesecu, a štrajk je završen povećanjem plata na 10 dinara. Zanimljive su i primedbe starih Beograđana na tramvajski saobraćaj. Građani su se žalili da su tramvaji kasnili u polasku i da je saobraćaj nesiguran i nepouzdan, kao i da društvo nije puštalo u saobraćaj onaj broj tramvaja koji je ugovorom predviđen. Putnici su se žalili da su tramvaji često ispadali iz saobraćaja zbog napona struje, a to je dovodilo do rasprave sa tramvajskim osobljem, jer je društvo prema ugovoru bilo obavezno da vrati novac za kartu ako tramvaj stoji duže od 2 minuta, što su odbijali da urade.
Posebno su bile bizarne svađe oko visine dece u prevozu, jer mališani do visine od 1 metra nisu plaćali kartu. Da bi to proveravali, kondukteri su imali štapove dužine od 1 metra, kojima su premeravali decu, ali su roditelji tvrdili da su njihova deca niža, iako je štap pokazivao drugačije. Bilo je problema i sa zimskim i letnjim kolima, ili, kako bi se to danas reklo, sa klimom. Uprkos stalnim sukobima Beograda i društva, ugovor je proširen 1911. godine na još 2 linije, i to Slavija-Čubura kroz Makenzijevu ulicu i prugu prema Grobljanskoj ulici prema Trošarini na Smederevskom putu. Tako je uvođenje tramvaja u naš grad predstavljalo modernizaciju Beograda i konačnu pobedu Evrope nad Orijentom, kao kada danas pričamo o električnim autobusima.